Kublai pi barok ngi pediang sngobhai pi syakatup kubor menta ka janmit barhaswa pengin pa syaki kubor ki babnya ngin ya pet cuai kimat bakongsan. Play pat ba Menteri Rang Ba Du Keri Narendra Modi ya kakat lingsun Donyi Polo ka wadon ha Itanagar ha Arunachal Pradesh. Lipat ba Menteri Rang Ba Du Keri Narendra Modi ya KHASI Tamil Sangamam ha Varanasi minta KHASI. Bo Menteri Ketenat Kikam Jengok Kai Perthai bat Menteri Ketenat CNRD ke Sarkar Jilla ya umau nong rem bantai ya ke Hospitality Complex bat ke Office Rekam Thamai ke Thatlas Ken CNRD Block. Bat play keseng BGP jong ke Jilla ya ke Office Rekam jong keseng Hajil ko. Kikubor kibabnya. Menteri Rang Ba Du Keri Narendra Modi ulah banjur baki kam penroy kim dai shu ban pensange lane penslam. Ulah ong baka sorkar kalau wanra ya ke rukam trekam bat bu ya ki mau nongrem ban penlat pat ba ya ki projek. Hadian bala pelat pat ba ya ke kat lingsun Donyi Polo ke badan ha Itanagar ha Arunachal Pradesh. Modi ulah ong baka sorkar kalau penti kena ba on sa pendep ya barok ki projek penroy hapok kapor bala bu. Lapan bit penbiang ia akan ikakat lingsun da barok ki jingdon kam kat kum kajuk berminta banlat na ka jing syak penthut ha kabon mariang. Modi uloong ba ya ki kerteng jong kan ni kakat lingsun la shim na ka Donyi bat Polo ha ka ba ka Donyi kamut kasngi bat Polo ka bamut ubnai. Kasngi ka shed bat ubnai ulong ubajai-jai bat baro arteli ki pendap ya ka jinglong jong ka kam penroy. लाखों लोगों की साक्षी में पूरा अरुणाचल आज ऑनलाइन जुड़ा हुआ है, पूरा अरुणाचल जुड़ा हुआ है। ये भी एक बड़े गर्व की बात है। आज न अभी यहां कोई चुनाव है, न कोई चुनाव आने वाला है, उसके बावजूद भी हो रहा है, क्योंकि आज देश में जो सरकार है उसकी प्राथमिकता देश का विकास है, देश के लोगों का विकास है। Menteri Rang Ba Du Keri Narendra Modi ulap lepat ba ya ke KHASI Tamil Sangamam ha Varanasi minta kesngi. Lazang ya kini ke Sangamam men ha kesngi palai balala ha ka ba ke kenhon. Kumba ars pa angut kinong mikmat na Tamil Nadu kilawan poi hinden kamit ha station rail. Ka Varanasi bala priang sngobhaya ki ha ka ke station rail. Ya gani ka Sangamam lapan long da ka Sarkar Pradeng kum shibenta jong ka jing rakhe ka Azadi ka Amrit Mahotsav bat ban penne ya ka jinglong Ek Bharat Shreshta Bharat. Ka jing tmu jong ka ni ka Sangamam kalong ban penki embiang ban rakhe ya ka jingedei ka bala slam ha Pradeng ka Tamil Nadu bat ka KHASI. Ki balong ki kong santam ha ka ri ha ka baidei ba ka jingnang jing start ha ka por hindai. Menteri Ketenat Kikam Jengok Kai Perthai ubak senyau bhalang dhar bat Menteri Ketenat CNRD ubak hamlet doling kilabu ya umau nongrem bantai ya ka Hospitality Complex bat ka yeng trekam thamai ka Thatlas Ken CNRD Block ha ka jingelang ka balalong ha Thatlas Ken Lig. Ya ka Office Trekam ka bathamai jong ka Thatlas Ken CNRD Block on tay ha ka jingpelut ka balai klor tingka ya ka Hospitality Complex on tay ha ka jaka ka bala ais ngobha ka Tenat Fishery. Sya ka Tenat Jengok Kai Perthai. Bat ya ka resort on tay ha ka jaka ka bala ais ngobha da ka mukla dorbar pelun ha ka jingpelut ka ba laipun riu klor tingka. Haba ai jingkren ha ka ni ka jingyalang ubak sniau bhalang ula pentip baka ni kan yarap ya ki samla jong ka district bat palat aspa angut ki samla kila ban yokam nak ha ki benta ba pher jong ka ni ka complex. We talk about construction of hospitality complex of Thatlas Ken ini. The project wotak kuanra naga Department of Tourism. Kebiwan ke blok building yang ni blok waring gua mga kaman kan ni ba beti wara o blok de yui de bo dili tan umi nos de bo nu sabbe de tin de extension de yu de to for what the new buildings.
ka seng BJP ka balong ka ba kaseng kaba 4 la menteri kamha ha ke jela hadu minta kalangit scam bahkan sap yok hur kumbalai pusan teli ki jingjob ha ke election ke ban salong ha ka basan ngut ki MLA ki long ki bala penkre ban penyaso bat ke BJP ha benai no pra Habai keren berkilat pathai kubor hadian bala play patba ya ka office rekam jong kaseng Hajil Road Presiden kaseng BJP jong ke jelau ba Ernest Mauri ula pentikna ba laingut ki MLA kinsawan ban penyaso bat ke BJP ha ka tayo baningkong jong ubenai uban sawan kat ba arngut pat ki MLA kidang penlong ka jingi keren bat kaseng Uba Mauri ula pentip bai kini ki MLA ki dina kaseng TMC bat ki wei kiseng kat ba Hanot Shillong constituency la don uba M. Karkrang bat uba Michael Karsentiu belawan benyeng na ka BJP Henry ka syong hakaseng yano kan jet kum ukertong na ka tay ka constituency. Remain here till after 2023. Doesn't mean that election is completed. We have won the seat and this office will be closed. This office will continue to remain. For the simple reason that the elected member from North Shillong constituency, he will come here and meet the people from this side, and there are sometimes that he will be the other side. I will not expect the people from here to come all the way to the other side to voice your grievances, to meet your MLA. This is going to be a permanent office of the BJP. Santali kiseng bhalang ki bahapo kshatri jong ka safe new trap mission henen kasngi kila penlong ya ka jingyat pat ba ka bajarjar ka balasang na mi mentru syayau musiang bat pinkut da ka jingyalang pat ba ban persya ya ka sorkar halor ka jingdawa ke bakentup ya ka jingtrekam ya ke inline permit ka reservation policy bat ka MOU ka baladep soy jong ka benta ban ningkong jong ka jingya penbet put hapdeng ka Meghalaya badasam Kini kiseng bhalang ki kintup ya kaseng Hinyotrap Youth Council, East Jaintia National Council, Jaintia Student Movement, Hinyotrap Achik National Movement, bat ka Confederation of Ribhoy People. Nalor ka ILP kini kiseng bhalang, kiladawa ya ka jingpen kinriak no ya ka Harijan Colony na them yo molong, ka jingpen dam no ya ka Meghalaya Regulation of Gaming Act, arhajar arpuway bat kiway. Ka Trinamool Congress kalak bunkam man penlong ya ke jingelap election halor kimat ki baya per ha ka bayde ba ka election syaka ying dorbar tauan ke jela ka bansalong house nem uban wan u National General Secretary ka TMC u Abhishek Banerjee uladon hatura na ka benta banyalap election na ka benta ka TMC menha ka sngi palay balala ha ka jingedon rengkat umukul sangma u bala play patba ya ka office rekam ka TMC hatura Ka Trinamool Congress ha ka jingelap election ke jongka kalap kentup ya kemat ben penrung ya ka KHASI bat garo ha ka kernet ka bapra jongka riti sensyar keri hakimat ya lap election ke jongka. Habai keren syapang ka ILP u Banerjee uloong baladap ban pelat ya ka resolution jongka ILP ha ka yeng dorbar tauan ke jela bat lada ka seng kan wan ha ka bor kan syong kinsa syong ban perkhat. का जो भी मुद्दे हैं तो हर एक मुद्दा को हम लोग सामने रख के लड़ रहे हैं और इनर लाइन परमिट का जो आपने बात किया तो स्टेट असेंबली के पास में 3 साल हो गए अब जो करना है वही सेंटर को करना है हम जब अगर सत्ते में आए लोग ने प्यार से हमें चुन के बिठाया तो हम जो भी करेंगे लोगों का इंटरेस्ट में करेंगे लोगों से बिना पूछ के नहीं करेंगे चाहे वो ILP हो या वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो या अस्पताल बनाना हो सरकार कैसी चलानी हो Every stakeholder will be extensively consulted, and we will have deliberations with every stakeholder before coming to or jumping to a particular conclusion. Tapat ngani pe ya jinglong jingman jong kasun beneng benta kasngi. Ka jingshit kalong 4 degree Celsius bat ka jingkriat kalong 10 degree Celsius. Ka jing sngem ka haw kalong 4 lai na ka shispa minstep bat sanpusan na ka shispa janmet. Kasun beneng kanrang turkong. Te parolok haswa bangin pedkut ika kubor sa sisien ngini pet biang kimat bakongsan. Te parolok haswa bangin poi syaka bukut jong katup kubor ngini pet biang sa sisien ni kimat bakongsan. Plepat ba umentrang badu keri Narendra Modi ya kakat lingsun don yi polo ke badon ha Itanagar ha Arunachal Pradesh.
Lipat ba Menteri Rang Badu ke Riu Narendra Modi ya kat Kashi Tamil Sagama Maham Varanasi minta kesni. Bo Menteri Ketenat Kikam jengok kai pertai bat Menteri Ketenat CNRD ke Sarkar Jela ya umau nongrem bantai ya ke Hospitality Complex bat ke Office Rekam Themai ka Thatdas kain CNRD Block. Bat pli keseng BGP jong ke Jela ya ke Office Rekam jong keseng Haji Road. Dekat tu ngila poi syakatuk kubor jungi syakabukut jong katup kubor jungi mentaka janmet hadu benginde syambiang bat pila syai kasi kublei pi baro.